Engineer Niyonzima Romain nkaba nsubiye kugaruka kubaganira n'ingaruka mbi zijyanye no kubaka utagurishije ibyigwa. Umugambi wo kubakwa rero ni umugambi uca mu byigwa kuko twayibonye ubushize byose kuvuga byigwa utabikoresheje ingaruka mbi ni nyinshi, ariko uno munsi ndashimye kubaganira nkeya muri zimwe zibonekeza cyane cyane ku mugambi wo kubaka. Izo ngaruka mbi rero zigabanije mu mice myinshi, ariko nashimye kubagana ku mice ibiri. Umuce wa mbere ni ingaruka ishobora gushyikira inyubakwa yubatswe nta byigwa yagiriwe, ibyo bita ubuhinzi dikote tekinike. Aho ni n'undi muce w'ingaruka bishobora gushyikira inyubakwa cyangwa se umugambi bijyanye n'uburyo dikote budgetera. Ku ngaruka rero ijyanye n'ubuhinga, mu buhinga bwo kubaka ni byinshi kandi kubaka ibintu byinshi bitandukanye, niyo mpamvu haza hibonekeza ibintu bijyanye no kuzana ibintu bimwe tubihuza n'ibindi kandi hatakoze ibyigwa, kandi aho hambere harakozwe ibyigwa kugira ngo bashyike ku byo bakoze kuyajyana. Kuvuga rero mu buhinga mu gisata cy'ubuhinga, ingaruka ya mbere dukunda guhura nayo ni kutubaka ibintu bijyanye bidakurikije amategeko y'ubwubatsi, ibyo bita reglement d'art. Aho hantu rero harabaho kwihenda gukabije ku buryo abantu bapfa kwiyumvira ikintu agacaza agatereka ngaho cyangwa akaba yarakibonye ahantu agaca yiyumvira ko ufite imisozi gikorerwa ngaho adakurikije amategeko y'ubwubatsi. Muri iyo udakurikije amategeko, ahantu hatakoze ubuhinga kumwe bubaka n'ikintu batarinze gusaba uburenganzira, ibyo bita autorisation de bâtir parc, bishobora gushika bagasaba ko babijyana muri cya gisata kijejwe kuraba inyubako n'amatongo, ugaca usanga barabyanze kuko biba bitakurikije amategeko. Abantu benshi rero birirwa bacayo kubera bazi ko bagiye gukoresha ibintu bitakoreye ibyigwa, kuko bagiye barasaba ibyigwa biba byakozwe ubuhinga bw'ibyerekeye. Aho rero abantu bakunda kuhaca, iyo ntabwo bakunda kuyicara, ugasanga n'abantu barubatse ibintu bidakurikije ubuhinga, amategeko yo kubaka. Kandi kantu nako bari ngaho ni ku ruhara rwo byo bita kote architectural. Ni ukuvuga ngo abantu barakora ikintu umugambi batazi mu by'ukuri ikintu ariko bari bavuga ngo bagiye kubaka inzu, ntazi kwisa ukimeze kuko batagiye muri ya ntambuko y'ubuhinga ya etude y'ibyigwa. Kuvuga rero abantu baba bazi icyo agiye kubaka, bazi ngo agiye kubaka inzu, ntazi sabite, azi ngo igizwe n'amagorofa angahe, ako atazi uko nyine zo bameze, atazi ko zose zisa. Kuvuga ngo iyo habayeho bya byigwa bakwereka icyo bita architectural maquette, bagakora uko inzu izobisa. Aho rero naho n'iyindi ngaruka ibaho, niho uzosanga abantu bahindura inzu yose kuko ushyiriraho kubera barose umwanya wo kubiraba, kubyiga, babyemeranywe neza bafatika. Akandi kantu uvuga ni ku bijyanye no guharura defi, kuvuga inzu zo kuba muri ayo rero bakunda gushyikira amazu menshi yabona aho mubaye habaho inzu bubatse bagashikana hagati igaherera ngaho, kuko yarubatse bamubarira ngo inzu birubatse ngo zo kubakwa kuri ayo mahera arakoresheje, umuntu arayaronsa yaributse arayaronsa ashyize hagati y'amahera araheze bashyize kuri fondasiyo y'indani, usanga inzira amaze imyaka n'imyaka kuko nta byigwa bakoze byo guharura. Iyindi ngaruka mbi uzobisanga ku nzu zitaharuriwe, icyo bita dimensionnel. Uzosanga abantu nyinshi, umuntu atembereye avuye ngaha mu gisagara cya Bujumbura agiye Ngozi, inzu yubatswe i Ngozi, yubatswe i Bujumbura agenda akaja kubigirira i Ngozi. Aho rero usanga namba baragize nk'amasemera ngano naragiye aciyagira, kandi bayagize bivanye n'isi y'Ubujumbura isigaye imeze. Si cyo kimwe n'Ingozi, si cyo kimwe n'Imuringa, si cyo kimwe niyo mu yindi ntara runaka. Aho rero kubera ibyo bigo byakoze ugasanga barayihaye, barashobora kuyiha fondasiyo nini rwose idakenewe, namwe abantu basanga bazimbiwe ugasanga akoresha amafaranga atandukanye
cyangwa se ugasanga bayihaye fondasiyo ntoya kandi harakenewe nyine kuko yabonye hajya bayubaka ntazi ngo fondasiyo yubakiwe etaje zitanu amagorofa atanu ugasanga uyihaye inzu isanzwe cyangwa y'igorofa imwe aho rero usanga urahahombeye abapatro baratinya gushyiramo ibyigwa ngo biyakora amafaranga ariko nta mafaranga bitwara kuko niho wubaka ikintu uzi neza ko kijyanye n'uburyo kandi gikurikije amategeko kuba ikigira cya nyuma ariko kijyanye n'uburyo ni kimwe mu bintu bituma umukiriya n'umukozi guhuriza aho bivanye rero n'ingaruka nyinshi twabonye hejuru zaturutse mu kwihenda mu gufata ibintu icyo bita mu gifaransa kopiyekoni no gufata ibintu bimwe bakabishyira ahandi yabibonye mu cyaro bagiye kubyubaka mu kajyaga bagiye kubyubaka mu gasekewe kandi ni ahantu hatandukanye habaho gutakaza uburyo aha n'aha n'aha bitari bukenewe akenshi usanga ayo mahera makeya muri ayo yatakaje yari gukoreshwa mu gukoresha bya byigwa ku buryo baza kubaka ibintu bijyanye n'uburyo bafise kandi bigatanga ikintu gihe icyo bita produit fini ukuvuga batumiriye rero gukoresha kwijukira gukoresha ibyigwa kandi mu bikoresho mu matrice abimenyeye afite experience akora tubatumira kubandanya mubikurikirana mu biganiro biri imbere tubatumira no gukorana natwe muri byose byo kubaka no gukoresha ibyigwa simusoza rero ntabashimiye urano munsi ninatembeye no kwishyana yacu aho turiko turakora ino nashimiye kubaganiriza amagazi murakoze kudukurikirana murabashimire